Sinzatuza kandi sinzaceceka kuvuga imirimo ya Yesu no guhamya ko ashoboye. Umugore wari umaze imyaka 12 mu Kongo yamukozeho gusa uwo mwanya aba arakize. Umugore wari umaze imyaka 12 mu Kongo yamukozeho gusa uwo mwanya aba arakize. Mu Rwanda Yesu ahindura amateka ya benshi, imfubyi n'abapfakazi bitaho ubu barashima. Ubumwe n'amahoro umutekano ni wose mu Rwanda, nta wundi tubikesha ni Yesu turamushima. Ubumwe n'amahoro umutekano ni wose mu Rwanda, nta wundi tubikesha ni Yesu turamushima. Kanagikomeza kandi hari n'abandi yabikoreye. Uzanira udakunaniye arabishobora. Ngwino umubwire agahinda kawe arakumva kandi ntaza kuvamo. Uzanira udakunaniye arabishobora. Erega niwe muganga umara inguma zo mu mutima. Uzanira udakunaniye arabishobora. Uvuge buhoro uvuge cyane cyangwa se mwongorere. Uzanira udakunaniye arabishobora. Yesu arakora arashoboye. Uzanira udakunaniye arabishobora. Yesu arashoboye. Uzanira udakunaniye arabishobora. Yes, arakora.